Postojani kositreni vojnik. Nekada davno, na jedan zimski rođendan, mali je dječak na dar dobio kutiju punu kositrenih vojnika. Bilo ih je 25, svi u lijepim crveno-plavim odorama, s puškama u rukama, postrojeni uspravno i ponosno poput prave vojske. Izgledali su gotovo potpuno jednako, kao da su braća blizanci, svi osim jednog. Taj je vojnik imao samo jednu nogu, jer je prilikom njegove izrade nestalo kositra. Unatoč tome, stajao je jednako uspravno i hrabro kao i ostali. Kad se kutija otvorila, prostorijom se prolomio uzvik. Kositreni vojnici, viknuo je maleni dječak. Onaj jednonogi vojnik postao je poseban već tog dana, kad je razigrani dječak izvadio sve vojnike iz kutije i pažljivo ih posložio pored kartonskog dvorca, njegove omiljene igračke. Dvorac je bio šaren i prekrasan, okružen malenim stabalcima, a ispred njega nalazilo se ogledalce koje je predstavljalo jezero. Po njemu su plivali voštani labudovi, tiho klizeći po sjajnoj površini. No među svim tim prizorima najviše se isticala jedna djevojka. Čim ju je ugledao, jednonogi kositreni vojnik osjetio je nešto neobično. Bila je to prelijepa balerina od papira, s dugom kosom i sjajnim draguljem na prsima. Nosila je laganu haljinicu za balet, a ruke su joj bile visoko uzdignute u zrak. Stajala je na jednoj nozi, dok joj je druga bila savijena u koljenu, poput prave balerine. Vojniku se učinilo da i ona ima samo jednu nogu, baš kao i on. Gledali su se dugo i tiho. Kad bi pala noć i sve se igračke razigrano budile, njih dvoje nisu sudjelovali u igri, samo su se nastavili gledati u tišini. Vojnik je razmišljao kako nije pravedno da tako otmjena djevojka živi u običnoj kutiji. Ona je pripadala dvorcu i iako je bio tek maleni kositreni vojnik, odlučio je da će je prije ili kasnije morati upoznati. Sljedećeg dana dječak ga je uzeo i premjestio na prozorsku dasku. Iznenada je zapuhao snažan vjetar i srušio vojnika na ulicu. Tamo su ga pronašla dvojica dječaka. Napravili su mali papirnati brodić i položili u njega kositrenog vojnika i pustili su ga da plovi niz odvod. Brodić je ubrzo stigao do rijeke, prevrnuo se, a vojnik je počeo tonuti. U tom trenutku progutala ga je velika riba. Srećom, riba je iste večeri uhvaćena u mrežu, a već sutradan završila je na tržnici. Dječakova majka, koja je svakog dana dolazila po svježe namirnice, kupila je upravo tu ribu. Kad ju je kod kuće počela čistiti, ugledala je kositrenog vojnika. I ona i dječak bili su iznenađeni. Vojnik je bio presretan. Vratio se u istu sobu, među iste igračke i blizu istog dvorca. Dječak ga je brzo vratio na njegovo staro mjesto, gdje je ponovno mogao promatrati svoju prelijepu balerinu. Dani su prolazili u tihom gledanju, sve dok njihovu sudbinu nije prekinuo dječakov brat. Uzeo je vojnika i bacio ga u kamin. Kao da to nije bilo dovoljno,
Snažan vjetar zapuhao je kroz otvoreni prozor i otpuhnuo papirnatu balerinu ravno u plamen. Kositreni vojnik više nije znao gori li jače od vatre ili od ljubavi. Boja se s njega ljuštila, tijelo mu se topilo, ali on je i dalje gledao svoju balerinu, postojan i hrabar, s puškom u ruci. Na kraju od igračaka nije ostalo ništa, osim malog sjajnog dragulja i srcolikog komadića kositra, zauvijek spojenih u pepelu kamina.